pozdrav braćo i dobrodošli u novi klip. Danas ću ljud pokazati kako da ubacite mod i skriptu na vaš host potpuno besplatno i u jednom kliku. Zamolio bih vas da prije početka klipa obavezno ostavite like i bacite subscribe, uključite zvono da ne biste nešto zanimljivo propustili. Prvo što treba da uradite da izaberete vaš host. Moja preporuka je da izaberete EGR pošto je jedan od najboljih hostinga na Balkanu, isto tako su veoma jeftini i mnogo dobru sigurnost imaju. Tako da ako mene pitate što se tiče hostinga, neka to bude EGR i naručite ovdje i sami pogledajte koliko košta cijena. Za 30 slotova jedno mjesečno plaćanje košta 211 dinara. Plus ću vam dati jedan popust kod što malo ljudi zna, a to je znači kupon. Upišite ovaj kupon jesen i dobit ćete dodatni popust od 40%. Kada ste izabrali host i kada ste unijeli kupon i dobili popust za vaš hosting, sada ćemo prijeći na ubacivanje skripte i aplikacije za prebacivanje skripti modova na vaš hosting. Otvorite novu pretragu na Google i upišite WinSCP i preuzmite tu aplikaciju i otvorite ovaj prvi sajt. Ako ne možete da nađete download za aplikaciju, otvorite naš Discord, ostavit ću vam link Discorda u opisu klipa i vidjet ćete ovdje linkovi za preuzimanje i tu često stoje stvari za download i aplikacije kao i sada. Kada ste preuzeli WinSCP, instalirajte ga na vaš PC i sada ćemo prijeći na prebacivanje moda i skripte, a vama ako se svidio klip do sada, lajkujte i podijelite ga sa svojim drugarima. Kada ste ušli na svoj host, potrebno je da upišete u aplikaciju, znači vaše podatke, znači FTP informacije, vjerujem da to znate, a to bi izgledalo ovako. U polju ovdje naziv poslužitelja, inače tu pišemo našu lokal adresu, tačnije adresu koju dobijete na hostu. Prebacimo se ovdje na broj porta, vidjet ćete koji je broj porta, da je u 21 ili 22, u mom slučaju 21. I ovdje treba da upišemo korisničko ime hosta i naravno FTP lozinku. I kada ste uradili to kao ja, izgledat ćemo ovako i sve što treba da uradite je da se prijavite na vaš FTP i da uđete na vaš hosting. Jednostavnim klikom ovdje na prijava, automatski ćete se prijaviti i evo ga naš hosting i tu su naše trenutne skripte. Pošto mi trenutno imamo uploadovan hosting na našem SAMP serveru, tako da ću ja obrisati ove skripte i pokazat ću vam ponovo kako se skripte ubacuju. Ako imate pitanje neka trenutno za EGR hosting, slobodno me pitajte i napišite komentare. I kada smo sve uradili kako treba, uđite u vaš host ili tačnije vašu skriptu, odnosno mod koji imate i koji ćemo ubaciti, game mod i tako dalje. Vjerujem da znate osnovne stvari šta treba da ima skripta, tačnije šta treba da ima mod da bi imali svoj server koji radi. Jednostavno ćemo ove stvari označiti i presvućemo ih vamo lijevo, tačnije u WinSCP i to automatski ide na naš hosting. I kao što vidite dragi moji, potrebno je vrijeme da se prebaci znači na naš hosting, ovisno o brzini vašeg interneta i to bi bilo to. To će izgledati ovako kao kod mene, par puta refreshajte ovdje da se učita taj novi mod i sada možete apat server. Kao što vidite braćo, naš SAMP server radi i ako imate želju možete doći da igramo zajedno, samo ću vam pokazati da sve radi kako treba, a braćo ako vam se svidio klip, vi ga podijelite još jednom sa svojim drugarima. I evo nas braćo na našem serveru, FPS je odličan i ping je također mnogo dobar na EGR hostingu, tako da braćo preporučujem još jednom da uzmete EGR pošto je mnogo siguran, što se tiče ima anti-DDoS, MySQL i također imate jako niske cijene uz dodatni kupon jesen. Braćo, hvala što ste gledali ovaj klip, nadam se da sam vam pomogao. Ako želite doći na naš server, da igramo roleplay i da se sprdamo, ovo je naš IP, dobrodošli, a mi se vidimo u nekom drugom klipu. Ćao braćo.